editor khoirom loya lakpada chacharam ki bathong asi yaninda phongduk na khoi ngasi paumi sing protest to gudore za oza as a chief editor ma su oina khoi gi ngarang chacharam betho khoi gi atamana attack tawraga chacharam ki bathong sik samna ha khoi gi media gi line de lejari ba khoi gi journalist ki line de lejari ba sing da atamana sumaina attack chathara pasa jagi motde masi khoi gi edit khoi gi kanglu khoi gi editor guilds ki kangbu da gi su oire khoi memorial patient ki gani habe wafum su yawri za so matanga je oza gi motde kamain thamini ga zalo shalo ai nuaite yam nuaite habe de kalu ai hairo kan mani ko nuaite de akoina ngasi bo ko khabar taw akoi pauchi taw jere bese sei ni fu nga sure ko kangle pakke mena hadak january akoi ge tang ani da bu da sei akoi ni fu nga sure adu mamang ti ko khabar ta jar pa da lakpani ko pauchi ta jar pa akoi khange aina hajabuduni hai ho pauche ki chimda no enemy no plan morup leite mai yang leite hai manipur da kari no manipur mi la ko tha da leire basi da ko gi paumi ene da leire sida ko gi mi hu jo ko gi amju da ko gi resta ta da ko gi paumi ne leire se mi changa phadri yebo mi changa phadri ba ma sina ko manipur gi dong ta i pau ma pu ma langa ka mo su mi am ani gi mak de bridge wer kan da sa ko thorang gi pau adu gi yeri putik i pau si tam na so tare ami phatre adu sa ba phangdre adu aram ba tawre kudum chadam jaw loi na tawre pau si ko ge koi phung na ga sibor ko na jeng na ba leitim no tun leiri ne ba adu ta jore manipur hu si pau mi kya no ko ka tra hat ki bicha yes ya la ba da ko gi manipur news gi ko ge uncle barjamani numidang da la ga menu le da chong ne no mi ka tra ha le ma gi bi gi achum ba ko ko kang ngam de adagi asoge infan previous ki reporter kan numina captain hade amagi huji ki akura tum khangde ari narge knowledge vision gi pamon kampude gi bungo kawre mas mai mi ko tu numina captain hade achita da tara degi bom thamjela ma pokhai ma ya ma yo adagi bani adagi kudon bot piram bom no kudon piram ma ya ma sit leiri ba adagi numai caption ma kaya ma ko leiri ba ko asumai da ko gi pikraba ko gi megi ko losta community na ako gi pobising na ko to ri bache ako nuaite alo kar gumma ko gi magi la le har da ain chapale ba ngana ko gi lo ko gi leiri na kar gumma la na ira me ko le gi defamation chu to dana chi to re ga lo ko to le ga ya ya ba aduna adum khulai pa jada ba ko lom pa jada ba ko lom pai ba ar pobising gi ma ta ko na ta tak tharak pa ko nu mina ka pa ki to nuaite to bi ga no adu to tar ga chu magi marando kari no kholi ro hai tar ga chu lebak miam ko la thoppiu sini har ga de am to biu adu ga lebak sa ai dun chu lu chu lebak ni da ni mutung na to biu aduna ko chmana ke khang to bi wai ba sidi to bi ko no hai ba sha ina hai jabani akoi wa yam na akoi ngang ko chu nuaite hujak to akoi manipur akoi gi severe protector na pi semne kana na ba leita bani akoi ne leiri se aduna yam na akoi gi aduna adu gi punchi mi da leiye ba paumi ni haidana fajana ining tam ni ibangam de kai gum club sangsal ama kai ge andon raga amane ma chi tingjili ni na nang phomu yaroi hay mule pu ga hay ni na tawri ni bai ji adagi mi ahal me am legi draban mo jawna to labi da tham na ko press kanu ge ada pawi unane ko ga phajala tham yawri ni sumba ko ko thiba ke ja ko tenga na ko la abne ba ko ba la abne aduna ko ge loyarak pa ina ibungo ko nuaite ai gi yung shiba ina ni ai da ai kali pa ki mera de gi hotok ki ba adumba ai india do mongonda numena kapsul mo ko to ba ha ba che ngai to bigno leiraba ma alerga so sini hana ko machal amatani manbu ore birang sigi marak sida sumaina mo ko toru pache akoi yamna nuaita bom poi hai ba che ai thamjage ai si pongbi me amna akoi wakat bi pham na amona to bigno si to bun hai bi to dori bani adana machman premium mateng pangbiu akoi pongmi akoi gi lecture khara pa pongmi akoi lipa sing yam da ba pongmi akoi gi sami changa muksina mayam i pau pi dana leire bani si to bani adana ning tamna pongmi sing gi akoi gi mathok to buda mapung phana miana pau phangna tong no baton bi hai chai thamjage yam nungai jai oja na chimba kaya kai thokpiduna northeast window ki news analysis saru ya biduna mapum fahan bi bagi damakta oja bo haningai le tana thakat pa phungduk chari loine na northeast window tv na sandok chari ba news analysis matanga selo shinjari miyeng tabiri bo pumna mapu amuka suhanna khurum chari